Kako je započela, lokalna vlast je u istom maniru i završila mizerno po svoje sugrađane 2011. godinu. Nekada su se i po mnogo hladnijem vremenu posetioci na trgu za doček brojali hiljadama, a u noći između 31. decembra i 1. januara brojali su se stotinama, ako ne i desetinama. No, nije reč samo o lošoj organizaciji i lošem izboru izvođača za novogodišnju zabavu. Uzgred budi rečeno za koji ne znamo koliko su plaćeni. Ovde se radi o apatiji koja je postala redovno agregatno stanje ovog grada. Reč je o apatiji do koje nas je dovela lokalna vlast. Dok nas doktor Mihajlov po režimskim listovima ubeđuje da je on najsposobniji i najuspešniji gradonačelnik u istoriji Zrenjanina, građani koji ga nikada nisu ni izabrali najbolje znaju kako žive i životare. U 4. godini na koncu mandata lokalna vlast kreće sa investicionim fondom. Polažu kamen temeljac za vrtić na Gradnolici. Dižu skele u decembru, januaru, kad vreme za to nije. Počinju sa izgradnjom fiskulturnih sala u Aracu i Mihajlovu. Ponovo najava završetka obilaznice. Ne prezaju ni od pompezne najave izgradnje fabrike vode. Jasno, kampanja je počela. Uprkos činjenici da je gradska kasa prazna i da budžet duguje mnogo toga, a između ostalog i plate radnicima u javnim preduzećima, ustanovama i gradskoj upravi, tamburaši su u baroknoj sali za gradonačelnika i njegove pažljivo odabrane goste ispratili staru godinu. Kao u Domanovićevoj satiri, izgleda da je i naš vođa slep, samo što je autorovog slepca birao narod, a Zrenjaninci nisu ni krivi ni dužni. Na kraju obavestila bih sugrađane da se peticija koja se danima potpisuje na teritoriji naselja Šumice i Gradnolica, a kojom se zahteva zabrana geofizičkih ispitivanja u potrazi za naftom i gasom, ne sprovodi u organizaciji Gradskog odbora Srpske napredne stranke. Dakle, ukoliko vam se neko predstavi kao aktivista Srpske napredne stranke, reč je o zloupotrebi.